Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Murabizi rero ko iyo tuba tuje kubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera hano mu karere ka Kicukiro, aho umusore yapfuye urw'amayobera mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Gasa mu isantere ya Kiyanja kuwa 26 Ukwakira 2025 nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rw'umusore witwa Hakizimana wasanzwe mu nzu yarashizemo umwuka. Abaturage ndetse na nyirinzu bavuga ko kumenya iby'urupfu rwe byaturutse ku isazi zatumaga mu birahure byaho yabaga. Mukakarisa Florida, nyirinzu yabagamo Hakizimana, dore ko nta n'ukwezi yari ayimazemo, agaragaza ko nawe atigeze amenya igihe uyu musore yapfiriye kuko nawe yayamenye agiye gukorayo amasuku. Yagize ati, njyewe kubimenya ku cyumweru nahisemo kureka kujya mu materaniro, ahubwo njya gukora amasuku mu nzu yanjye kuko hari hashize iminsi nabona Hakizimana, nkeka ko kuko yari yarananiwe kunyishyura yarayivuyemo akagenda atanyishyuye. Mageze mbona irakinze, ndungurutse mbona isazi zituma ku muntu waguye agaramye aho muri saro, sinzi n'igihe yapfiriye pe. Umuturanyi wa Mukakarisa ashimangira ko batari banazi uwo musore muri aka gace batuyemo. Twabimenye nyine umuturanyi aje adutakira ati, ni mu ntabare, turaza dusanga umuntu aryamye mu nzu yapfuye. Turamubaza duti, uyu muntu ninde ko tutamubonaga ahangaha? Ati, hari umuntu wankodeshaga niwe wamushizemo ko ndetse nani cyumweru gishize amubonye. Mbese ni uko bavuganye. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wararisi Gahonzire ashimangira ko bahurujwe n'abaturage maze basanga Hakizimana yarapfuye. Iperereza rikaba rigikomeje ngo hamenyekane icyateye urwo rupfu. Yego, amakuru twarayamenye, twasanze ari umugabo witwa Hakizimana wavutse mu 1987, akaba yarakoraga akazi k'ubukani. Nyuma biza kugaragara ko yasanzwe mu nzu yapfuye. Polisi n'izindi nzego z'ibanze zahise zigerayo basanga koko yapfuye. Iperereza rero rikaba ryatangiye, hanafatwa n'ibimenyetso bya gihanga kugira ngo hamenyekane icyamwishe kuko yari afite ibikomere mu gahanga n'ahandi hatandukanye ku mubiri. CIP Gahonzire asoza asaba ko nta muntu wakwica umuntu ngo ahungire muri iki gihugu kuko nta bwihisho buhari bw'abicanyi, ndetse ko bigaragaye ko hari abamwishe bakurikiranwa bagafatwa bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Naho kandi amakuru yacu tuyakomereze hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari mu mujyi wa Kinshasa, aho umusirikare yasabiwe gufungwa imyaka 10 azira gusomana yambaye impuzankano. Umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sara Ebabi, wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Ebabi Jara, yasabiwe igifungo cy'imyaka 10 azira gusomana n'umukunzi we mu gihe yari yambaye impuzankano ya gisirikare. Ebabi n'umukunzi we biteguraga gukora ubukwe tariki ya 31 Ukwakira 2025. Mbere y'ibi birori babanje kujya muri Raw Studio i Kinshasa kugira ngo nyine bafatire amafoto n'amashusho ateguza ibihe by'ingenzi bagiye kwinjiramo. Tariki ya 24 Ukwakira, igisirikare cya RDC cyamutaye muri yombi nyuma y'amashusho agaragaza uyu musirikare kazi ari gusomana akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ubu aracyari muri kasho y'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Ubushinjacyaha bushinja uyu musirikare kazi icyaha cyo guharabika igisirikare cy'igihugu no kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi bubihuza n'uko yasomanye yambaye impuzankano. Bukanasobanura ko ari we wakwirakwije amashusho y'amasegonda 25. Mu rukiko rukuru rwa gisirikare rurega uyu musirikare kazi yavuze ko umufotozi wa Raw Studio Yannick Kayembe yiyemera ko ari we wakwirakwije amashusho n'amafoto ye ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok agamije kwamamaza ibikorwa bye. Uyu musirikare kazi ukorera mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza yabwiye perezida wiburanisha ati, icyaha ni gatozi bwana perezida,
ninjye wakwirakwije aya mashusho. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo bwashimangiye ko uyu musirikarekazi ari washyize aya mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, bumusabira igifungo cy'imyaka 10. Biteganyijwe ko umwanzuro w'urukiko umenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 29 Ukwakira 2025. Naho kandi tunyarukiye ari mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu igisirikare cy'u Burundi cyamuritse imodoka ya gisirikare idatoborwa n'amasasu. Igisirikare cy'u Burundi kuwa mbere tariki 27 Ukwakira cyamuritse imodoka ya gisirikare giheruka gukora Minisitiri w'Ingabo z'u Burundi Chantal Nijimbere ndetse n'umugabo mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Prime Niyongabo nibo batashye iyi modoka. Ifoto y'iyi modoka no yo mu bwoko bwa pick-up ikomeje guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga yashyizwe hanze bwa mbere na radio ndetse na televiziyo y'u Burundi. Iki gitangazamakuru cya leta cyagaragaje ko iriya modoka yatashywe ubwo Minisitiri Nijimbere na General Niyongabo bari mu ruzinduko rw'akazi rwasize basuye amashami atandukanye y'igisirikare cy'u Burundi. N'uruzinduko rwari rugamije kureba aho ibikorwa by'ingabo bigeze mu ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano bahawe. Aba bombi basuye ingabo zirwanira ku butaka, inkeragutabara, izirwanira mu mazi ndetse n'izirwanira mu kirere, ariko banasuye inzego zirimo ubutabera bwa gisirikare ndetse n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Minisitiri Chantal Nijimbere nyuma yo guhura n'ababagaba b'ingabo batandukanye ngo banyuzwe cyane n'ibyo ingabo z'u Burundi zikora. Yagize ati twabonye ko mu nzego zose bakora ibihuje n'inshingano bahawe nk'uko biteganwe n'itegeko rigena imikorere y'ingabo n'ubuyobozi bwazo. Uyu kandi yashimiye ubwitange n'ubunyangamugayo bw'abasirikare bose. Ati nabonye ko buri wese akora neza kugira ngo asore inshingano ze mu buryo bukurikije amahame n'indangagaciro z'umwuga. Nijimbere yashimangiye ko ubunyamwuga ari bwo buranga ingabo z'u Burundi. Yungamo ko yanashimishijwe cyane n'ukuntu zifatanya mu kurinda umutekano w'igihugu. Uyu mugore kandi yashimiye cyane igisirikare cy'u Burundi kuba gikora ibishoboka byose kugira ngo Burundi bukomeze kubona amahoro, ashimangira ko igisirikare cy'u Burundi cyagaragaje ukwizerwa mu kurinda imbibi z'igihugu ndetse no mu bukangurambaga amahoro n'umutekano kugira ngo abaturage bashobore gukora imirimo yabo ya buri munsi mwituze nta kibazo na gito bafite. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire amakuru yacu tuyasoreze ahangaha, ahubwo tubabwira ati muri munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo nyine mujye mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.